Okay, se kwa mpfula channel ya Matimba Man'wana Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. A hi yinini ka leyi ende vanhu vo tala loko hi khe hi hlela a hi teki enhlokweni. Ku na leswi swo u kuma ku munhu wa tirha i na business i na yini mi kuma ku swilo swa yena swi fambi swi yime ndhawu yin'we ivi na vamatiko va ku hayi wa dyiwa. Loko u ri munhu wa xinuna va ta ku i heta hi vasati va joni. Leswiya mi kuma ku van'wanyana va 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 yeriwe a red room red house ka rifumo leriya ra ngati leriya. Loko va ya le vanhu lavaya va ta fika va ku byela ku wena ku va i nga deli hi yona liya ya ngati leyi hi ta ku nyika murhi wo karhi. Murhi luwa i ta fika i chela ka swinwiwa swo karhi swa munhu loyi wena i lavaka a ku tirhela. Loko hi vulavula hi ku munhu a ku tirhela hi vula ku loko n'hweti yi hela loko yena a khoma mali a yi tshami ya nyamalala. Loko a khoma mali a yi tshami ya nyamalala i kuma ku mali liya wena i yi tela yini hi mimejiki ya mimirhi leyi vona va nga ta va ku nyikile. I kuma ku i 10 wa vanhu i tichomi ta wena. Those people loko va ri 10 u kuma ku a va humeleli va yima ndhawu yin'we. Loko va nga humeleli va yima ndhawu yin'we va kha va tirhela wena. I kuma ku vanhu va kona va hanya nchumu total. Va hanya nchumu munhu a ku na leswi swo i hanya vutomi bya normal hi swi vona ku ya i le ku ringeteleni kambe hosi a yi se pfula tindlela na mikwembu a yi se pfula but ka wena u kuma ku swi total wa tirha mara u kuma ku loko n'hweti yi hela ni loko u ri munhu wo nwa byalwa i ta nwa byalwa hi siku leri holaka i ya vuya hi rini i ya vuya after 2 weeks i nga ri hana peni. Loko i nga nwi byalwa lava ka Eva i tshama i kha i cincacinca va ka Eva vhiki na vhiki va tshama kha va namuntlha ku nghena loyi mundzuku ku nghena loyi. Mali leyi va yi kha yi famba hi ku ri yo jikeleza so loko yi jikeleza mali ya kha yi ya ka munhu loyi a nga ya le a ya ku tirhelela kumbe ku chelela nyana murhi kwalowo wa swi nwiwa ku wena va ka Eva va tshama va ri ndlwini ya wena loko yi horile wena i hleketa va ka Eva loko yi horile wena i hleketa byalwa. Se naswona leswiya va va kha va swi tirhisa ngopfu. I kuma ku na loko i hleketa ku i lava ku aka nyana xi 10 room nyana i ta yi xava material loko u xava material yi xava switendeni endla yiniyini after 3 weeks swilo leswiya swi sungula ku swi xavisa i ku a wa ha swi lavi because i va i kha i tirhela vanhu lavaya. Van'wanyana mi kuma ku ha famba hi ya na le tibangi munhu a fika a lomba vo ma 300,000 200,000 a qualify mali liya after 2 weeks a nga swi tivi no mali leyi endleni hi yona because vanhu lavawani va 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 kha va tirhisa yena ku yena a va endlela mali. Va ku endla ku mali yi nga tshami loko va ku endla ku mali yi nga tshami i ta va i kha i tirhela vona right through. Loko i hleketa ku endla something i tela hi pulani ya ta pulani ku lava ku endla something i ngi ni ya lomba mali ku ri vona vanhu lava loko va yile va ya le va fika va endlela va make sure ku ri va ku endla ku wena i lombetela timali. Loko u lombetela timali letiya i nyiketela vona kumbe i ri na business kuma ku business ra wena boom ra rhana swi navela na hi vamatiko un'wana na un'wana ku katekisa ku ya entirhweni le ku endleni kahle business leri ri famba kahle but i kuma ku mali leyi yi helela ka vona vanhu lavaya. Loko u xava something nyana i kuma ku xi cost-a vo ma 20,000 after 3 weeks wa xi xavisa hi vo ma 10,000 a wu ti endli because vanhu lava va yile kwini wena i kota ku va tirhela hi mali hambi va nyika mali right through mara i kuma ku i nga swi voni ku i tirhela manimani. I kuma ku mina ni yela munhu un'wana le a red room ka rifumo ra ngati ivi ni vuya ni n'wi chelela swilo leswi ni nga ta ni n'wi chelele kumbe ni n'wi kandziyisa loko a khome mali swilo swa yena swi n'wi komba hi swilo swa negative ntsena a swi n'wi kombi swilo swa positive. U kuma ku loko a ye byaleni i famba na khadi loko n'hweti yi herile yena u xava just loko a sala ku phapha nampundzu mi kuma ku i xave byalwa byi huma 10,000 loko ku ri ke ni a nga nwi byalwa loko yena n'hweti yi hela hi luya i tata tiko i fambafamba yini na lava ka Eva ivi hi ku ya i dyiwa mali hi vavasati
kumbe mali ya yena yi helela byaleni, kasi hi leswi vona va nga n'wi endla swona ku loko a kha a tirha leyi a tirhela vona. Se naswona hi va careful vanhu va ka hina, a hi endleni ko karhi ya ti tiyisa or hi endle something. Mavona leswi swo phahlela mali, leswo phahlela mali swi na nkoka too much loko mo tshama hansi mi swi languta. Leswi swo loko u kuma ku i kume mali first job ivi i fika i phahlela ku okay mali leyi hlayiseka. Van'wani va yisa ka tikereke to karhi va fika va katekisa ku okay ni kume ntirho hi leyi mali, ivi va n'wi katekisa va n'wi endlela loko a khome mali yi nga hahi mali ya yena. Mali ya yena yi tirha swilo leswi vonakaka. Loko ku ri ke ni ku na vuhahani kwala mutini ni fike ni xavela nyana hahani xihukwani or malumenyana swibiyana nyana sweswo kwini, vanhu lava va endla ku khoma mali ya wena ku mali ya wena yi nga hahi. Van'wani u kuma munhu a kha a hola vo ma 4,000 hi n'hweti mara loko u languta swilo leswi va swi endlaka swa chavisa. I endla swilo leswi swi fanele swi endla hi munhu loyi a holaka vo ma 50,000 because of what? I rhanga a ya yi phahlela mali ya yena kumbe a ya kwale ka tikereke leti a nghenaka ka tona, a fika a va hlamusela va n'wi endle swilo swo n'wi endlela ku yini mali ya yena loko a yi khomile yi nga hahi. Se hi ti vonela loko hi ri ku nyika swinwiwa lomu ku fambeni. Se swo tala ni nge mi byeli ku loko u lava ku ta swi papalata swilo leswiya swi endlise swona so. Na khensa ku va ni langute chanele danko.